Nga bain tông mà nó tàu nhá chào cú bong chén nga tí sau nó lông bong chén trên nếp bong chén tàu nga tông nát khát bỏ nó bây giờ nga lấy cú nếp bong chén shit bỏ nó shit ai shit cả tí trên nếp khôn nếp bong chén shit đại trả lại bây giờ chào lấy để xe nếp bỏ nó nè à cả không bong chén lấy nát khát nè lấy nát khát nè nát khát lấy sen lại bỏ bây giờ tàu nhá khôn nè thì chén cái bỏ bong chén cú ai đó thì mà cả sáu bong chén này vừa mà sao shit đấy cú lấy chào cú lùi chân nào sao cú số yên để lấy số yên chào shit số yên để nhà chào số yên shit bỏ nó để chào shit nào vậy bây giờ nào thật tập đi bây giờ thì chào sáu nó lông bong chén còn nè ai nó lông bong chén à tàu nhá nè bong chén nè bỏ nó đại vậy đó chả bây giờ thì chào cú bong chén nga à ra nga để bong chén chào khôn nè bong chén tông rồi nga tông nát khát chả lại của nó tất cả trên nè bong chén họ bảo tàu nhá lấy bong chén lấy của nó tàu nhá lấy bong chén lấy nga để tàu nhá lấy bong chén lấy chào để bong chén khôn thì khôn nè bong chén lấy đại trả thì bên đó cả trên nè bong chén tông sen nga thì mà tàu nhá khôn xí đấy rồi khôn mù tì vi đó tông sen nga ya vô suy tông ya vô số chợ xe ya vô suy khôn bong tệ bỏ nó vì đó nga ya vô số khôn bong xe chào tệ xe đã cả nạp về sẽ bảo đấyဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်61တူတဲ့ဟာယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲ61တူတဲ့ဟာယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့8ပါတူတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိတ်ကတော့168သုံးလုံးယူရမယ်ဒီမှာကတော့ဒီထိပ်စီးကတော့6ဆိုတာကကျတော့9နဲ့8ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ကမပေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်သုံးလို့ရတယ်အလေတိုင်းကတော့အကုန်ယူရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့618ရယ်209ရယ်ဒါကတော့ဘယ်ဟာအားတာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာစီထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှပေရန်တိုင်းပြီးထုတ်လိုက်တာတစ်ပူတို့ဒီကောင်တွေကပေရန်တိုင်းပြီးပယ်လိုက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့ဒီကောင်နဲ့ကဲဒါလေးကိုတစ်ချက် screen shoot လေးရိုက်ထားနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဟာကို691ကျွန်တော်ဒါကိုပဲရွေးထုတ်လိုက်တယ်ဒါဒီသူတို့ဒီအလေတန်းရဲ့ကနန်းစီမျောမှုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်6နဲ့9ကိုရွေးလိုက်တာဒီမှာလည်းအတူတူပဲနောက်ပိတ်ဆိုလဲသူကနန်းစီကြောကိုကြည့်ပြီးတော့မှ1နဲ့8ကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိပ်စီးမှဆိုရင်လည်း1နဲ့6ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရွေးစင်အကွက်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလည်းဒီပြည်တန်တိုင်းဘတ်သားပေါ့ဒါဒီတိုင်းထိုးလိုက်ရုံပဲထိပ်စီးနောက်ပိတ်ချင်းကြမလို့ပြီးတော့အာဆီယံမလို့ဘူးပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲဒီတစ်ပတ်ကန်ကောင်းကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်